Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Lakha Krekitom Langhin Mondol Congress Committee Atumpen Krungching Sai Amai Kidding. Patumi, Prenipai Kripli, Langhin Constituency Angkang, Langhin Mondol Youth Congress Committee, Riso Ejangatum Chingrum Siputot, Youth Congress Committee, Kapang Tang Ponchia Pan Krungching Sai Amai Kidding. Pinpur me Karbi Anglong Angkang pen Kang Tang Kring Kachingri Tegnaya dim Mate Constituency Pulote Langhin Constituency Apanle Hokta Hinuni Ate Kedam Tang MSC election ahut Nihang Nijang Karbi Anglong Angkang Party Kachetak APHLC Congress BJP atum Ihin a party Kachesan Ihin a party Kachesan R Omplup Bonta Langhin Constituency along Laan Kachingri Angte Kachepaklang Opposition Party Mate Congress Party pen MSC election aparman anta Thurbang Ave Lasi non kevang chilang aporahut Langhin pen putot Congress Party nang Keklem thuke EC ruling party apan phiri mimi ang nangnak asonlo Sonsi Patumi Penang an Congress Committee leaders atum bangso amayalong chitongdut Sonsi Sukuri Singh Kro Karbi Anglong Youth Congress President Aduntu Prasanto Barwa Haraghat Block Congress President Lapen Penang an Congress Party along R Pukedoatum nang chitongdun si non kivangji MLA election aparman Congress Party Kapangtang Ponchia Phanpura Langhin Mondol Youth Congress along Klembang Riso Ejang Atumapan Thanmum Tekangsi ing Samjin Pen Mai Pachunpon Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. মই প্ৰথমতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সুকুৰ সিং ক্ৰ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যে আমাৰ দলৰ যুৱ কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে তে যেটি পদক্ষেপ লৈছে তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছো আমি ইয়াত আহিছো যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিসকল যুৱ শক্তি আছে যুৱক এই যুৱকসকলক আমি সজাগ কৰিব আহিছো যাতে আমাৰ দলটো শক্তিশালী হয় আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ এসটি যিসকল আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ আছে এই মানুহসকলক আজি বিজেপি সকলে যেনে ধৰণে আগুৱাই নিব লাগিছিল তেনে ধৰণে আগুৱাই নিনি আমাক মাধমাৰ খুঁধাইছে আজি এই সাধাৰণ জনগোষ্ঠীসকলক মানে সহজ সৰল পায় আজি তেওঁলোকে আমাৰ মাটি বাৰী সকলোবিলাক আজি পুঁজিপতিক গতাই দিব বিচাৰিছে তাৰ উপৰি আজি আমি যেহেতু পিছপৰা এখন জিলাৰ মানুহ ইয়াত ট্ৰাইবেল সকল বাস কৰে পাহাৰত বাস কৰে আমি শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আগুৱাই যাব পৰা নাই কিন্তু আজি তুলিৰাম ৰংহাঙে আজি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যেটো প্ৰক্ৰিয়া কাম কৰি আছে যে এনে প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট নাপায় আজি এডিআৰই পৰীক্ষাৰ নামত আজি অসম বেচিছত যেটো পৰীক্ষা তেওঁলোকে পাতে কিন্তু এই কম্পিটিশন পৰীক্ষাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত মানে কম্পিটিশন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পিছ পৰি গৈছে বা চাকৰি বাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই গতিকে আমাক 1250 টকা দি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ যুৱকজনক যিজন ল'ৰাই বিএ পাছ কৰি আছে কোনোবা এমএ পাছ কৰি আছে সেই ল'ৰাবিলাকক 1250 টকা মাকক দি পেলাই ল'ৰাজনৰ ভৱিষ্যত যে তেওঁলোকে ধ্বংস কৰি আছে আজি তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব পৰা নাই এইখিনিক লৈ পেলাই আমি যুৱকসকলক আমি সজাগ কৰিব বিচাৰিছো যাতে 1250 টকাৰ বিনিময়ত তোমাৰ শিক্ষাৰ মূল্যটো বিক্ৰী নহয় আজি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক যাতে আগুৱাই যাব পাৰে আজি শিক্ষা হ'ল আমাৰ এটা জাতিৰ মানে হেৰি য'ত শিক্ষা নাই সেই জাতিৰ কোনো উন্নতি নাই হয় না নহয় কিন্তু আজি আমাৰ পাহাৰে ভৈয়ামে যিবিলাক স্কুল আছে আপুনি গৈ চাব শিক্ষক নাই আজি 16 চনৰ পিছৰ পৰা হাই স্কুল বিলাকত মই যদি মিছা কৈছো আপুনি নিজে যাওক কোনোবা এখন হাই স্কুলত যদি এজন মান শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তাৰমানে শিক্ষক নাই মানে শিক্ষাৰ অৱস্থা বেয়া আজি এলপি স্কুল বিলাক বহুত স্কুল উঠি গৈছে এই ক্ষেত্ৰত তুলিৰাম ৰংহাঙে আজিলৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই যে আমাৰ ট্ৰাইবেল ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক আমাৰ যেহেতু পাহাৰৰ পৰা দূৰ অঞ্চলৰ পৰা আমি হেৰি প্ৰাইভেট স্কুল বিলাক ক'ত আছে য'ত চহৰ অঞ্চল আছে য'ত মানে জনসংখ্যা বেছি আছে তাতহে প্ৰাইভেট স্কুল আছে সেই পাহাৰৰ পৰা ইয়াত আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাকৰ তেনেকুৱা টকা পইচা নাই তে গাঁৱৰ স্কুলখন যেতিয়া উঠি গৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰিছে
এই বিভিন্ন সমস্যাবিলাক আমাৰ মাজত আছে এই সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ যুৱকসকল যে ওলাই আহিব লাগিব আমাৰ কাৰ্বি জাতিটো যদি শক্তিশালী কৰিব হ'লে আমাৰ হাতত এই যুৱ শক্তিটো আমাক লাগিব আৰু যুৱকসকলক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আমাৰ লৈছে আৰু আমি আহিছোঁ আপোনালোক সজাগ হওক নহ'লে আদানী আম্বানীৰ হাতত আমাৰ গোটেই জিলাখন বিক্ৰী হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চক্ৰান্তত এইবিলাক আমাৰ গোটেই সম্পত্তিবিলাক গুচি যাব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিবনুৱা হ'ব আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কথা তেওঁলোকে কয় যে ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু আপুনি যাওক আজি গাঁৱে ভূঞে কোনটো ৰাস্তা ভাল সিদিনাখন মই এইফালে গৈছিলোঁ যে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ঠাইডোখৰ মই নামটো পাহৰিছোঁ মই সেইফালে যাওঁতে দেখিছোঁ এতিয়াও কাৰ্বি মানুহৰ 90% মানুহ ঘৰ মানে যেনে তেনে টিং দুচলামান লগাই পেলাই আছে আজি তুলিৰাম ৰংহাঙে 200 কোটি টকাৰ লগত এটা ঘৰ বনাইছে এই 200 কোটি টকা যদি আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাকে যদি ঘৰ বনালে হয় এটা সমষ্টিত 4,000 5 লাখকে টকা ঘৰ হ'লেও 4,000 মানে পৰিয়ালে ঘৰ বনাব পাৰিলে হয় তে সেই 4,000 পৰিয়ালৰ এজন মানুহে এটা ঘৰ বনাইছে সেই কথাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কওঁতে কৈছে এজন খিলঞ্জীয়া মানুহে বনাইছে এজন ভূমিপুত্ৰই ঘৰটো বনাইছে তাতো কংগ্ৰেছে হিংসা কৰিছে এজন ভূমিপুত্ৰ এইবিলাক কি ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি আমাৰ কাৰ্বি ল'ৰাবিলাক যিবিলাক এইবিলাক ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি যে তেওঁলোকে 2 লাখ টকীয়া ঘৰ এটা বনাব নোৱাৰে আৰু তেওঁ ল'ৰাই 200 কোটি টকীয়া ঘৰ এটা বনাব পাৰে লগীয়া হৈছে আৰু এছাম ভূমিপুত্ৰই ৰাজ অট্টালিকা সাজিছে তে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এজন ৰজাৰ মুখত এনেকুৱা কথা শোভা পায় নেকি গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ যুৱকসকলক কৈছোঁ আপোনালোক সজাগ হওক আপোনালোকৰ এই শিক্ষাৰ মূল্য আমাৰ জাতিৰ যিটো মূল্য সেইটো যাতে 1200 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে বিক্ৰী নকৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মাজনীক কওক আপোনালোকৰ ভনীজনীক কওক যে আমি 1200 টকাৰ যদি লোভত যদি পৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ শিক্ষা লোৱাৰ কোনো মূল্য নাথাকিব আমি এনেকৈ থাকিব লাগিব গতিকে এইখিনিকে আমি সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আজি যুৱ কংগ্ৰেছে ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো খুব সুন্দৰ কথা আৰু যুৱকসকল ওলাই আহিছে আজি লাংহিন আপোনালোকে জানে ইয়াত মানে বড়ো অধ্যুষিত এটা বিশেষ অঞ্চল আৰু এই সমষ্টিটো যি চৰকাৰ আহে তাতেই মানে তেওঁলোকে থাকে আৰু তাতেই EM হয় গতিকে বিৰোধী দলৰ ইয়াত অস্তিত্ব খুব কম দেখা পোৱা যায় কিন্তু আজি যুৱকসকলে বুজি পাইছে বুজি পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আজি চাওক তুলিৰাম ৰংহাঙৰ এটা কথা আপোনালোকে চাওক আজি বড়োলেণ্ডত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক পাৱাৰ দিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল 16টা বোলে ডিপাৰ্টমেণ্ট কিবা তেওঁ পাৱাৰ লৈ গৈছিলে সেইদিনা তেওঁ ৰাইজৰ আগত ঘোষণা কৰিছে মই ঘূৰাই দিছোঁ আজি তুলিৰাম ৰংহাঙে কিয় নোৱাৰে আজি যে এই কাৰ্বি আংলঙৰ ইমান পিছপৰা মানুহখিনিক আজি সেই গুৱাহাটী চিটিৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কম্পিটিশ্যনত লগাই দিছে যে পৰীক্ষাত আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সেই কথাখিনি দাবী কৰিব নোৱাৰে নেকি যে আমি পিছপৰা এখন জিলাৰ আমাৰ মানুহ পাহাৰত থাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ শিক্ষা দীক্ষা কম গতিকে আমি আপোনালোকৰ লগত ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিম গতিকে আমাক এই পৰীক্ষাবিলাক আমাক সুকীয়াকৈ দিয়ক আমাৰ যিবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাক খালী পোষ্ট আছে ইয়াত আমাৰ অকল কাৰ্বি আংলং বাসিন্দাহে পাব লাগিব সেই কথাখিনি তেওঁ কিয় উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি যুৱকসকলক আমি সজাগ কৰাইছোঁ এইখিনিয়ে আমাৰ আৰু বিগত সময়ত আমি আৰু যিবিলাক তথ্য আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম বহুত দুৰ্নীতি হৈছে সেইখিনিতো আপোনালোকে জানে আজি জব কাৰ্ড আগতে কংগ্ৰেছ থাকোঁতে জব কাৰ্ডৰ পইচা মানে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে পায় এতিয়া জব কাৰ্ডৰ আপোনাৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই খাল এটা আছে নহয় তাতে তেওঁলোকে এখন নাম্বাৰ প্লেট লগাই দিছে লগাই পেলাই তাত ফটো উঠাই পেলাই গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ জব কাৰ্ডখিনি কালেকশ্যন কৰি পেলাই পইচা সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত সেই পইচাটো লিডাৰজনে গৈ বেংকত ৰখি থাকে তেওঁলোক ওলাই অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকক মাত্ৰ এদিনৰ 500 টকা হাজিৰা দি বাকী টকাখিনি গোটেই বিজেপিৰ এই কৰ্মীখিনিয়ে কাঢ়ি লৈ গুচি যায় ইমান দুৰ্নীতি হোৱাৰ পিছতো আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনখন মুখ লৈ কৈ আছে যে আমি দুৰ্নীতিমুক্ত আমি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আছোঁ সেই কথাবিলাক কেনেকৈ কৈ আছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যি দুই এটা
এপইণ্টমেণ্ট হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই আছে কেনেধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈ আছে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খোজা নাই কাৰণ আমি প্ৰমাণ এইটো কাৰণে দিব নোৱাৰোঁ যিজন ল'ৰাই চাকৰিটো লৈছে কিবা দি পেলাই বিনিময়ত তেওঁক যদি কৈ দিয়া হয় সেই ল'ৰাটোৰ চাকৰিটো যাবগৈ কিন্তু যোনে টকা লৈছে তাৰ একো নহয় গতিকে সেইখিনি কথা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া পুৰা হাতে লোটে পাম তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিম এইখিনিকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ Nili tum pini bangso lake youth congress tum mondol wise tour program. Labangani tum Karbenglong district president akhai roton intisar alang lini tum bana pikana tengpen. 17 constituency long youth tour program bang deng poneng pulaso ateng bani tum pini. Ana bangalake nithom ke pleng lo. Basi non epong election jitu niki BJP tum ke chok che alang li tum ke chok che apothak ni tum kache songje phansini tum chisik bomlo je alang li tum non ki wangilang election abange rempon vekpo posi tum pini bangke angthek kado pita tum chithek pon longlo alang li tum rem vekpo apen non bangke congress tum haipon vekpo posi ni tum ningje thepon no तुम कर जुलो नाले तुम कांग्रेस पार्टी तो माने भाग भाग दो कुसुम का जो सुविधा नहीं ठीक है nili tum congress alongke lapuson bo banga abe sita jitu niki opposition atum party thangro thai ate congress fan nongno ki banji fan sita ni tum pini rotoni 30% nangban det pen magani tum congress strong piglo ape alni tum che 5 pon pilo pini bjp tum ke chok che ke thak damlong kipu ajone si congress division do pol tum ni sini tum pini anta thak ponong le mane BJP amuni pen nangchiklang non mokmo asong kaning ye dum dota hai sidani tum non an bang non pon da thelong la pen congress bang do thip pen congress ke Karbenglong non phong bang ke hai pon vek po athe nili tum youth congress pen pini bang so mai step ke deng pon nili tum thepi ka phan ye tum ke wangi la ni tum si thedung kache song bonji asai sini tum kache sik pon asil ke joy ke puke alang tum BJP tum ma thaponang ne pini dak nali tum media hen mesini tum rat phan ma Karbenglong ram phan than pajini pon leje je congress atum congress a party lapente youth congress mohila congress NSY sebadon non apong MLA election a bangke arjap thip pensity somon po lapente BJP tung chok che alang le tum pini border long apran kedam nang kuma joini la team Karbenglong joini team Karbenglong atum EMCM dot pepen Pius Hajirga phan a chairman kepek pon ang thek bangke non si klang dak topat long alam jitu niki hoda Karbi tum aprandam jui asam border long Karbenglong a CM hodak lam thek ning ni Kajironga National Park si kondu thiok kelang dam lahen lo mali tum a CM Karbenglong phanangarai asini tum thek dam long lo alang li tum Aura dur pini Karbenglong rat phan Tang not contract bill pe sakari pionte lepan cho dali Karbenglong along le phelangsi andani ambani phan ki pi phan se alang le tum chingkrak ding ason ta do pik lahan le tum ning ki jangje ining ki pung pini Karbenglong district youth congress pen ni tum kache song bonji do pik lang se alang le tum che than ma si un elo BJP ke chok che bangke si alang lum therak rema along long jeda march joining claimaret ko ano alang tum pa join po non son Duarbagori 9 time lo pa join nili son 7 times lo pa join poi fit sta CM homosti long mass joining program deng long loma ni tum ke thek nom long la asinali tum media court tum chidin da me eta CM homosti long ke hodak mass joining program ke chideng hai ke deng hai karon do alangli hodak apne homosti phan kelang pon Koan si ke doka bima ke denga heda karon dak siklang dak dal ke dam ta pola penang bong lom penangan chithan je BJP phan paremji kulote PHLC la pen kaprek Dolamara ang kangalong Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen ongdung Keklem pontang asai Kangpu pon
Lakha ingkoi da trok Duarbagori MEC Constituency ke parlo Dolamara ang Kangalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang ahin pen Dolamara ang Kangalong kedo ongdo Keklem ke Tang pontang adimalong Kangpu asai padupor. Dolamara, Lokhimon Asramalong Sitame, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Kahumri, Kedamahut, Ongdu, Lokhimon Apan, Kekroi Arwada Tumpen Sitame, Chetong Dunsi, Jaimek, RDP Dunsi, Mesenpen, Pachunpo. Lasonsi, Atumi, Kangpu Ponason, Dolamara Along Kedo, BGP, Mondal Office, Lapen, KGVB, Girls Higher Secondary School, Dolamara, Lapen, Hempu, Lokhimon MV School, Lokhimon Esramalong, Mars Kitchen Shed, Lokhimon Esramalong Guest House, La Kadukave Palong Poadim, Ing Pupontanglo. Bang so Ajay Mek Along, Team Karbi Anglong Ajabang, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, Local MSC Anparta, Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi, Local MLA Dorsing Ronghang EM MSC Lapen Ongtung Kethe Kidingatung Chetong Dunsi Mesenpen Pachunpon. Duarbagori pen Adverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. In Pupon lo, keceng si bangke, dak Kangpu asayang deng bangke, pinia bangke. Atumi ke na atum chini lo dak market set. In Pupon lo na board pen ki pipon market set in Pupon det pen api, oko isia bangke VDC Bhavan, Village Development Council. Lasa Bhavan atumi Pupon lo, la pen ke la sopache ton pen si, atumi aron barim atum anim long kache tong don lo, la pen ke ani yang sambang ke dak Duarbagori Constituency ke doan, organizations ke doan, lapen ke political party ke doan, lapen ang parta me dak student organizations ke doan, church leaders ke doan, lapen ke nim ke rom, nim ke klema leaders tuman anta me atumi chingki je than lo, alang tumen lam chepe choy interaction program atumi pichut lo, pini bang ke ada prang pen ladak ke cheng sia sang deng bang ke dak Bharatiya Janata Party Mondal Office asai heming Pupon lo la so phi bangke KGVB High School in Pupon lo la so phi bangke oko da Karbi Anglong Autonomous Council pen ki pipon da Lokhimon English Medium School da in Pupon lo la so phi tourist pen ki pipon hola da dining hall set bulbodi la so Mas dining hall set la sota in Pupon lo la so phi bangke daga bangke alang tum guest house la dak Lokhimon guest house bining Pupon lo nona bangke je Congress pen EPSL se tum ini bang suri si suse bang futum hon di hinglo nangai join nun jito dak non dami ko lancalo pinya se toar ke lage non tiar bom na tum theklong lo la so toar ke sanction else halada Keklem ka pangching pon lo ke contractor bang pangching bolo non la no arbijang ke hamlo te ko bang continue kam tu Sarang letini dana ka humri pathak nang ning sam. dak ning sampik dak na hor ke dak ta dak kardomatum ke dak anim ke kroy di tu Lokhimon ban ke kroy tum ke flagje lasi lada bang ke ning thiroa lapen alang tum phan ke theklong tai me thang tai ning thirje sonsi theklong lasi dak mama ke bang tuman ke dak bang pima lang tum kisung ana antame lang phanchu ning rite ana hempulu Lokhimon phanchu ning te alang tame nang rabonje Sala kelang jilong ko penis te dak dak ke bang jiarni antame dak kapre kang saing deng dak kenang jidu olang ili tum phan kul ponang pula ku sarbang nil phanang chu ela so antame ne tum chingwai chingsai pen nona chipine sarben chingki je than pen isi pen kapichun ji phan bori pon proportionally pachini kono Lakha ingkoi da trok Duarbagori Constituency ke parlo during APS BJP Local Committee atumpen phirang ke amai kangnipon. Tang te kopialam the potsi bangso phirang ke amai kangni nang kokma pu alam the phirang ke amai kangnipon abang phuatum kaning je ponma alam theli ang ton pen arjuponik tha. Duarbagori pen Adverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Kardom Nilimen Rajutiso
tapi ni bidak diring apuling yang kang pensi pini dalam bangso perangkia bitung along mati perangkia mai ke phalong nang tu malong ke cengsi ni di ninga klong pen made dak karbiang long arat ke don pantame ning klong pen kardom pajir pono kardom pini ni tum dak resmit mate perangkia bitung atum han ke cengsi curukang tu pini ni tu malong wang pen nil tum ason nil tum alam kacithan pon long apot nasi alam tum phan ni churu lo karbiang long mate dak Duarbagori press ka patum han tame kasi nilihin pen katuning ri mate nilihin pen lam the ke jai ponji polam thibang ke la mate lam the baklang ponji patumi re chiklo ni phai re ke thom ini dak Duarbagori constituency ke parlo diring apuling along BJP mass joining labangso mass joining ke padupon amai long atumi nilitum diring angkang mate diring arat pen mate diring bud committee hin pen nilitum kacuru kangtung mate ninga klong pen kacuru kangtung lapang ke apuling tim pen kewang arat atum ongdung pen naga chitong dun lapen dak diring arat pupua aparti chi pupe pin pen kacitong dun pen keklem kedam kacipaduk lahaya puthak samini nilitum ninga klong pen alang tum hana keru pipondo lapen apal sami patumi apor ni tum dak diring along kapap hi hup apuling ang bong tami atumi apor mission pen RD ki pen team karbiang long keja Dr. Tuliram Ronghang chief executive member alang li ningkeme ningkang thir pen pin at patumi apor dak diring angkang along mate diring apuling along na kahumri pen ongtung armu kacetong an pas tami dak tim karbiang long CM EM penchenglok MLA penchenglok MP penchenglok chairman board chairman penchenglok kado kabe nilitum aphan RD nang pipen patumi apor ladak nang kahumri ke bang pon nilitum alang litum handame churu pajir lo kasi ka churu pajir pensi ning samlo nilitum tami ladak keklem kedam tami ning samlo kasi patumi apor machiso nilitum mahin pen asabo ningduk pon alam thia puthak kelahelo kijusi patumi apor apuling tim pen kewang lapen nilitum daka chitong arat doan alang tum halange joy lapen himichet labangso kipi ki pajir asai ke deng pon mate peket lang labangso kipi ki pajir pon along masabo ke chok chedokok aputhak bangke lalo nilitum estimate ateng mate dak armu ka chitong ji mate kiduji poteng pen bang pharok rep hopulo angsong pen direct sonang pike sitame aphibang ninga chingsam party bhan ninga chingsam pen ajok apuling tim pen lapen ongdung armu bang surip hosusi arat dak nang chitong dum dokok ajoy ni patumi kipi ki pajir abang asabo ningiduk da malam the mate ni tum dia ga chahang ponalam the bang ke lalo kipi ki pajir bang ni tum ka control ni mate ke khang ni da jok la bang asau ni tum tami tilang no dak ason lo la si ningduk lo la si karbiang long arat la pen patumi da dak nang chitong dun arat la bang so him kipi ki pajir mate piket lans kipi ki pajir long ko ke chok che ajoy ni ni tum pini la bang so perangkia bitung pen ni tum lam klar nang sipilo tas la bang so lam klar ting pen karbiang long arat ke doan tamne deng pen ninga klong pen deng pen ni tum diring apuling station boot committee ke doan bhantame diapon pupu ning the pensi nili ke jusi kardom bajir pensi ni lam the repon chila ada nili diring Duarbagori parlo diring police station along a boot president rajaning tiahin pen nang letum herangke bitu phan akeru pipar piklo athe nilitum nang chophateng pen nang letum kibang apot nilitum but committee hoya hin pen sitami akeru pilo lasi nang letum phan pini nang chopha alam thegela pulo je kedam tang pre chiklu ni phai create home ladak Duarbagori ke parlo during polling station long BJP mass joining amai kibipon along ongdung Duarbagori arat nang chitong dun lapenan part hetame karbiang long autonomous council CM sir Dr. Tuliram Ronghang lapenan part hetame 109 Hauraghat LA MLA sir Dr. Ronghang sir lapenan part hetame Duarbagori MSc and part hetame karbiang long autonomous council education yem sar Richard Tobi lapenan part hetame kaprek asai ke do tum karbiang long autonomous council team atum kibang pot nelitum diring arat pen akeru pilo lapen Duarbagori arat sitame ongdung pen ladak mei nang chitong dun pot sitame nelitum
butahin pen akero pilo la penan part tame diringang kang along sitame neli tum kido atumi ame along parti cipu pepin pen sai Keklem pen dang lok me along an sitame nang cipat dun nang citong dono pas sitame diringa rat pan sita kero pi pajero la songbong neli tum ki la bang so me along neli tum atumi laan arat mate laan ar mu citong hi pun neli tum cipu the neli tum ke matha bangke farukre popen surisi lan dak sidui pusi neli tum cilaka la soteng ben neli tum kado estimate ta bonai lo seta me api bangke ong dung penang citong dun mate suri pho abat duji rat citong la so logot seta me neli tum kijutsi jitu kipi ke pajir mate kichu kejun long paket lans mate lang paket lang la pen lang bong kipi ke pajir long neli tum asap ko kechok chedo kok lo athe neli tum ke khem ke dam ke thek thepot athe neli tum diring along ke la sona me pipi bipin la non si ke cheng dun lang seta me mo phi neli tum non ke chok chi apa ta bang an bang mo phi bang neli tum sita me thek pot po pusi ke la khalo la se kade vela ke chok chi kipi ke pajir long ke chok chi at seta me Duarbagori ra ta pan seta me akijok chhang lo mate dia chhang lo la se kade vera seta me dia pu pusi neli tum media thengno chuning ripon Karatiri pi amai pen karlitang urwel timung ahem humridam si kera pajerda. Pray Nipai Cricket Tomarni, Lakhasir Kep Amring Constituency ke Parlo, Tapat Arong Along, Karbiang Long Lapen, Meghalaya, Aduya Hoy Alam Ki Along, Inut Karbi, Karlitang, Urwel Timung, Apran Kedamjui, Ahem, Karbi Anglong Rong Asar Amai Tiripi Amai Pen, Humridam Sikera Pajerda. Non malom Karbi Anglong Lapen Nijang Karbi Anglong Lahinid a district along tame Aduya Hoy Alam Ki Along Karlitang Urwel Timung Apran Kedam Nangjui Ajok Rat Tori Asong Lapen Hampang Asong Lapen Rat Do Anta Ningdu Chipirinti Lapusona Hud Patumi Pray Nipai Cricket Tom Arni Karatiripi Amai Pentami Karlitang Urwel Timung Ahem Tun Humridamsi Achor Asomar Atuma Phan Chetongdam Si Kera Pajerdam La Sohut Aduya Hoy Alam Kielong Karatiripi Amai Ahin Pen Karbiang Law Autonomous Council Apan Katuning Ripon Ke Prabchin Pen Kiter Tip Aduya Hoy Selam Si Thetan Adonri Selam Nangji Lapen Karlitang Urwel Timung Apran Kedam Nangji Aputak Prabchin Pen Kangsai Ji Apanta Tuningri Lapen adun tu alang litum pen kachuning ri thuke Karlitang Urwel Timung Achor Lapen Asomar Atumaphan Misen Voreng Avarsai Karbiang Law Autonomous Council pen Pek Ponangji Pusi Chuning Ripon Laso Kahumridam Karatiripi Amai Chunbang Harsing Ronghang Rap Chunbang Budho Taro Riso Timung Lapen Klem Rapet Bang Thongke Patum Chetongdun News Text Report Karbiang Long News Channel Brangsi tinidak arong sa tapat timurong sa pan dilin kan kagam bajir lo pendal kopai kimi KSA kabi lutali song tumedak ngom bi pendak cito maksar dak presiden mencenglok member apen bajar duma adu pen cuma ngepet center kumti kabi ngongrong saramai pen cenglok kado dak don rap mekar ketinga pendak proyek kumatabe olak seme hinpen ibang der pen bangke doi kan hinpen kadom pajil kadom wenda salos sekretari bangke hok la bangke ni si program do ini apporting pen nandin tidak lo ini ke langa bangar pun temi tum tarong sana telo ne polo seme ibang delo seme chok lo mana si alang ke song bin ko so tum hokpon ko Perang si ni tu mas song pen dak ni ko mri bangalan lo ni tum rong masara tum mangke political song gali ni tum politics patu gali te aku pen karbi ke plang rong masar wa aku pen du kasi tum dame metang rong cari calon pun bisa nangi pusi abang so akara karbi rong masar mai make ke sengjot ya nanti na rong sar dame cake share reset rong chuboche rong cialin nami kar mitung cenglok ki tegeding Polis daruka pengacing ki tegun ser dia pan laso cipare nang
อันเสจิงทุลปนยิพันมีทางลงรีมีทางรองมีทางจุตังมีทางปินิงสุมพอดมีทางกัสตมารีบางสุจิริมจิบีปามินังตัวบางสิ่งตัวมันke 2015 ni kan karbe rong sar mai pin seng bondel la si pini la bang su kape rong kami la bang su klang bom sabi nil tum rong sar kan mangke aja kong dawi ini rong sar nong son kisar se kiti yok la pen bidi por halika wi atumang se musim mi thanga jutang ju bad bangke mi thanga jati mi thanga khai bangke chirai tek dangi po bang su si parinang bang si padu chok sitame ini karbing long abang ke long bom ma son abang sogin kun ning duk sitame eja kong abides same chingrum te iklaiwe dote upini son bakar chak dun thegi mini uka matha si pini dak same nang umri bang lal je alang mi phan tum radin tekedet same il tum kebang yarni labang so dak arong sa men chenglok abang so jeng arong sa antame chirok tok pen nang lirong nang limikar pan an so je chipare je phaleng la jakong orang semi cisik nanggi kwa hai ke temata nangpu pusini tum labang so sina ka umri gewang se bang sorong osar da rong osar semi nang le tum song semi an so se nang semi nang milimekar metro ben lok ke the di men lok kan semi asabu ajak dun nang po bidi ke phaleng po nang po ap the pini bang ke ili tum ka beng long mang ke sari kona pen tame ili tum man nang ke tong prong selu pindam mi ghale border kami son thong chak dang kok pin nagaland border song thak jorhat golokhat border song thak nogao border song thak sung piang tum sitamil tum aja kong pila ayat thek dal ki the non ke dak council ke pini kachari ke nikan phokep lo tami pini adu hoy chelang ke da ACC ta dak chari lo CPML chari lo congress chari lo BJP chari lo bon sami pini abang so adu hoy bang triplong mang padu EMCM tami ML MP tami abang claim ke da nasi aprang sil tu mangke emetang ACM emetang MP du kokpot itu maka prek ke tungi tek dal ka chuniri pen para ke tek dal chuniri dun pen itu memardam pipen alang tum phan chuni badi krim pen abang so du hoy abang ke nang pi vek nei bangel tum mua sigiti than lo la bang ni tume fast ni tum ke check si la bang tum chuniri memorandum pipo gun po le pen tu tame akerap akaprek prek ang sambil abang so non dak sitong lo bang sami akaprek tame nang klang tulang pini muhat singason rong sa singason dak potang lo itu ma khai ge akai tin pen nang pacar bu lasi itu makar biya akan mangke asam government asam sarkar nang Keklem son je panai lasi karbing long la sarkar atu mangke centrally political to me dak ami thanga ala district chirai ki bangke CM man chuni ri pon lo MP man chuni pon lo je nang rai nang ji nang rai tu ko bangsi ni tu mangke chuni ri pon ko lasi nang rai lo pote tum da jok po tapi aprang si bangke iltum abang ke ibari si cingpang pai prang nangi arlu kali itum arlu tutikirong ka abari bang avidet pote chainong bifak nang chudat lason thaksi aprang si ke adu hoi sing pai prang nangi adu hoi pai det phisi itum ka binglong arlu bang ke mitha bang ke la chuklem pa ju chokla bang ke tapi ni adu hoi abi ni si pini abotai ke sung nang lasi lalo nili tim tum main men ke rong sara mai kan man ke ka rong sam government sarkar pe pini samba pon nangji te alang tum alang di no maga bedelo alang tum apa medi do atunda piti nong ke do na ko long pot la bang tang tum tum ban po ang pa sami dadak non ki bang ilang mangke labang su dakinan thon nen pon don paru do pusipu sami la bangke unitedly chingun the ka mission lo anisi dan tum dak ke bhong dung ke chiplung no sami la bang si jakong itum labang su jakong je paklang mon bombe bote bang asi advantage na la nasi la so united nai pini ni teme Nagaland border sigido ni tame thang dal Nagaland border solo sita me hola puwa border bangke longle si thi chola ta non ton apran mu chendut karbi benaga pa bangke non ko ge avila ate hodak ke ani tu makarbi kom hek border bangke non tu bangke don paru du non poke du la bangke sing tang ting ta son thaksi ajap thi bangpo itung karang ne kitreng ne si ke yok ke tidang pula bangke kai long ri phamge jalan ko lage ta chumben dame la gam tang tung so sem lam ta khai nok bi si tugi matha pon ko lage alang inut pensi ka binglong phan jelang ke apran ji pidun ke am thang jong jong phan gali ke lage ta sila bangke mo sem tu bangke lage stilum pon ko lage khai nok bi lo ta son thak si an si prang dame tum
Jedan pun naik ulang. Semi pini itu Karbeng long sar me sema tapon lo. Je itu ta rong sar tum anta me cingrum po private dosi pini political organization tum tame political semi ba social organization me ba kabilo charo KSS semi ba kaprek prek son ko piman itu rong sar tum nang chat nanggi. Hala sing tumangke narja bun tek chat po. Athi ni tunge pini election na patudunji pini bol haita mataikte sarkar salak mataikte akamatha tawe itu ge non political pot rong cari calon pun misa nagi emeka mitun jeng la adu ho misa nagi po pan si itu bang ya sebaso song kikeseng lapan so song sing depen pini rong sarban isi sipen aja kong na bom lo pini ge longle helang kota kesu NOC ki pin da pini rong sarban ke konsil na me kong pilo ason taksi labang so rong bako kabelong ato kandang an me rong sarban me kong helong thak ason taksi pini agak peka sonon sini tung rong sarpan ko pimi nang gabe labang keng demen singwa ing sai na semini tu mangke nang agak peka sonon ke agak jada pemi ing toning timi yok na me setame ni tu mabangke rong sarpan ke sot na me mi energy me sen pen me tang along ribang me sen lagi me tang kairing energy me tang jutang mang dewe lagi me tang atau semari do tipensi cari calon nai pusi do pon lo labang solong Kupini ni tum kapre song long kupini akenang sot akerap dangi pote ni tum marong sarong rum tame ni tum kai ke tame nang ngasarim kai kai tadu masini tum kapre non political song sapu non BJP long sembe pini dakya ke tene ke tum tak program lo hang sar cholo alang ipani tum betuni ripenang para ke itu kapre tami te ke dalo seme chuni padi khimpo je labang so kerap pon ai bangke apunon megala border de kali naklen border me chenglok golkar border per chenglok mua semi secretary ta ni pon lo kidam tangan ikan itu memorandum pipen je Nagaland border long ke si karbia sim sabat paklang trip long te bangke nang pet bom long nang namom amasi kidam tangan ikan mangke Nagaland border long masih labang get hari get mane kimtang nason thak se pu meghala semi te kimang la asa kape pu jor hat na se kimang la nason sini tu mangke matha kono asal tulam nang semi labang sok tunune teng pen alang itu man nang pajun bilo labang itu kado welang pan cora coro pon lo nasi kibang ia aso mai sa semi alang ni ansri ni tum pan ngra pon tegi kami thang khai pan mi thang long ri te lai kon pan ni tum bang ben suri sui chunni pon lo tapen alang li krem pon pu pusin ni ti pon masi pin bang sok ni tum dak komri mangke ajat tan tum wan pitek te semi imek teng tang semi jelang nam nang pusin ni tum pini nai komri ke bang pini central ru jenglok district committee hawaramai dan sancomai posing hason lumbajong pen pek itu ma pensi sitong pensi pen dapu borjam asam cing pindah ke bang asi pendak kamren semindang cancak lo langsung si dan keluar nang japon adin pini si pini ni tum rong asamai pen make lan ke paling delo sini lan ni mai kardok Tang te bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu